palo falava, i le amatanga fo ile nei vai aso, e alo maia, o se whaopoponga fo ile nei, o tātou tala fou. I talata mua, ua wha malolo neili taitai fono, o le ofisa lau fai salwhanga le atinu ule nupi wha, le a fionga papali i pānoa moala, malona tofinga wha taitai fono. O le asa lulu vai asana te aneina wha malolo ai el kapeneta, po le malo tausia le atinu. E le oilo tonu se mafuanga, o le wha malolo ai le a fionga, i le taitai fono. I nisi o tala, i le whailoa inga le vaianga o tustala ma whaasara lau, ma le taitai fono le vaianga whaapawhail whaatoa le atua sama ua tasi, le a fionga la auli le watia Schmidt. Na whesilingi ai po ai tonu au na le whale ie, le asa whaatule no fuanga lo i le official commission whainga pālota, o lo auto wa atua ilu malo le atunuu. Morris tala, ai pēa mi o tonu fo i, le a whainga. Ia, e se fo le nā mau, e le o se whale ia le vanga whai, tu loa le vanga whai. Anga la fo upa e tu nungo te whai langi, o sui o le chapipi, tau whale anga na ua fo e tu wai o le whale ia al komiti o lo tu malo, o le i ma whai pula lo tu malo, o leo mai wha mau popo ne mātou tangata umale nei tāpena i mawhisosoani lo visa o whainga pālota o la taratei. Mātou te lei mi ngoi lava o awa ia tangata no atu i sawa i whainga ai di sawa. Lanta pena ai. Ai se sere nā mau. O le whale ia ali imwhai pule o ngangai whamonga no mel top. Le taitai fono le whaatua tuai le atua sa mo watasi, le a fionga la auli le watia Schmidt. O le asa wharia le vai asana te ane ina whaalau i loa ai, le ana watau le vaianga whaapawhai puipuia i ati tau tangata le HRPP. O le tuolo awe le whaamua mua ma le whaamamafa le HRPP. O awala e tali e tuai le tangata o le soifuanga, ua iei nei. Ua whaingo ina, o le cost of living allowance, ua whaapupu ina le kola, po le fesosoani le tu ititia, o le tau le soifuanga. Sau no le suita ita i vanga whaapawhai, le a fionga la wofo pure la wofo, e whaamanino, lea tūlanga. O le whaalau i loa i le nei aso, o le vaenga mua o le vaenga mua lea, COLA, Cost of Living Adjustment. Whaasamo ina, whesoa soani, i le tui titia, o le tau o le soifuanga. O le polo keti, ia po se fuafuanga ma mau fo i lea. A le HRPP mo le tui titia, o le mativa i Samoa, Poverty Alleviation Project. O lona winga, e iai fo i isi vaenga, o le a wha lauilo atu i se taimi o mua. Lona lua, o le se lau se fulu miliona ua whaati tauina mo le kola i tau sanga taitasi. E tuina sao atu o ai le tupe 5 se lau tala i tangata taito tasi umalava o Samoa. Ina ia mauti noa, e o le nei fesosoani taua i a inga o wheangai maa fianga o le sitia o le tau o le soifuanga. O le wha mama avenga a le koula, o se fesosoani tu sao, e manui ai le tele o a inga to tele. A whai o se a inga e to ono tangata, e wha manui aina, le nā a inga i le toru wafe tā la i tau sanga taitasi. Ai o se a inga e to se fulu tangata, e wha manui aina, i le 5 afe tā la i tau sanga taitasi. O se wha mama avenga o lo a fi ai le nau o le HRPP. E toe fausia malo si anga tau tamao a inga ma le soifua manuia le lei o tangata Samoa uma. O vaenga umanei na whaamanino, a wale no whamalamlamo le atinuu. I vaenga fo il asawali le HRPP, i le lumanai, pe atoi tūla i mai, e taita ia le malo o Samoa. I tala muli, ua mai tau ina le tumutumu le malo le atinuu, i le ofiso whainga pālota, mo le whaataunu ina le lato restala, leo whamautu mai le mai ai le whamasinunga, le whaataunu ina ai le pālota i le aso luas fulmaleiva,
O le masino o kuso, o le tausanga le nei, ai whaangata le restala, I le aso lua sulmalifitu, o le masina le nei, o Iuni. O tātou talafo nāma le nei Aso Gafua, mani e tele la matanga le nei vai aso, tō wha soifua.